wafa cocaine sa wo ya bodam na dwene na ya asai ama wo tete ya enne nkomo no brabeti wate woni mo bi nso a ne ba drugs asai no waye junkie woni mo bi a ne ba waye junkie eye drugs maame ne tete papa ne tete ebi kura woni aba ma ebi kura woni aba ena wo tete enne nkomo no eye wo de brabeti bi wate sa wo pese wo hu prison abrabo ne ekoso bi a wo yemfa wo nto prison da mi wo bi wo studio ha wada prison da lifestyle wo prison no ene ye bedomu suko na watiase na wanko bi wabompa ye se awrade emmoa no wanko ho na aye wadom so na omo wo ho no wonso akwakoboa waye die nyame de beto akoma so bia wakwakoye na afa die twato wakwada prison na piaba eye wo se wasai wabrabo no wapem ye de wo ye hwie nyeye sa wo koda prison no nche se wasai enu nche se wabrabo no wapem enu nche se wo ye damage good ene brabeti nkomo ibinti 3 categories of people ena me hwehwemo what are drugs no wo ye biankasa wo pese wo ja wo bre ba wontimi wonim wo babi wonua bi wadamfo bi a wo ye bie wo pese wo boa no ba wo kwa befa so atimi aboa no ene ye beche wo kwa befa so de aboa wo bi a owo wo life mu a waye addicted to drugs eti brane beti ena de etoso bie wo pese wo hu se de prisoner brabo esitie pa de wako ha ba unsa Bible the book of Hebrews was say we have a high priest who understands if he say of your suffering na ya famu no fa ni nyina mu so wanya bone de wo pa che ne say Yesu nyankopon be ye nipa it will him how it feels to be human. He knows how it feels to be human. Ya kan se nipa de nipa famu no nyame hyeda be ye nipa famu bi se na be ye obeti nipa ase enti nyame na wote ho no wonim yen o enti ade bi ho na aka se he ade we mintimi nya nyame so boa me be ye nipa we obeti bi agyae memfa niema nyi wo ho no ma be ye nipa pen me honhom na hye o ma no we pese ogya beti mi agyae enti de wakọ ho aba no yese de wo hu ye de oye nemom de ogina ho no naten no ena ye atentro do ena wonso wakọ apia ba ma wabrabo no agye wonsem abusua to watwene a ene program yi eye wodea eti bomodi ansa wode wafidie ne beto Sompa 106.5 FM akra Sompa Rhapsody ye ba be hyehye ya dwene ye be hyehye ya tenka ye be hyehye ya brabo e wafidie yi so na woni aba Akosua go Aboagye betimi afrem ya Akosua nhira me ne matranse me ne elder e betwetwe nkomo no na yaboa wotie nya desua be frim ebe mama mi bia na sa papa bi ote ho ne ba ya addicted to drugs no mu natan onka se bia eyi wan tete o maye ka wano tum if se niema bi betimi asi a wontimi nya control so enye obi ada bia me kasa ya anam a mo kasa san ene wan tete o maye nti na amaye basa na ya me kachem se mon kama no ntum o ene enka ye bedi ka eblemu nyame ne de odi kan a ne ba ye rebellious o nyame de di kan wo ya anaba kan ono kra na obi ani ho nyame na anu ye mother san ye father atana anyomo nyame no ankasa no ye mother and father ene wo Adam na namfufuo bi ani ho ene ode yire Eve be kan ne ho omo ya so brachie ene wiase fombo ene se nka beka se Nyankopon ye bad parent wantete Adam yi but Bible catch us what kire ne ye we menye we o cheche ni nyina but Adam choose say obetie bonsam etu betimi a kire wo ba kwan pa no Bible se kire akwada ne kwan won fa so no wonyina wan firi ho eno nche se obetimi afiri ho ba obeba nti akwada bi wo ha obekire ne kwan no kwan na wa kire no no obemma ne afiri kwan no but wo kire ne kwan nti dachi bi okwa a obesan ba eti won so oba ta bi ne babi ena ne ba shiwi da sai kamanu tumwate bompa ye mana ne hu ne mobo enye de wo pene se ne ba beye saa ena no nche se wantete ne ba na aboa na ye nyina ye de anamo asisi ye kama eti no Sompa Rhapsody mene elder Dixon kofitete enkoma ye chance na no benada no enenne yesan ba beto so ahwe bia nyame die bedru na ne life experience no wode amaye na so ono atimi dia
Kristo na wo fa no no oboa no sa Kristo no woda so te ase it is why ama no won so betimi ayama there say wonye nipa mu nyimu Kristo onye nipa mu nyimu osimi gina pon na chia me bomu de obebie no meba me ne betena se ne atonsa adidi obo elder pon mu no obie no it is one na tenase one na etonsa adidi sa na won so betimi aye wo chefa eti ma me nkoma elder Dixon Akwaba elder memo Akwaba o ya mommy na bibia boko de pacho nyankopon dum me ho ye pa yeda wase se yetonsa frɛ wasan babiem aseda onyame ho yeda o nso ayefe o atade white one design ma o pacho obi na de be che me oh sir obi na de be che me obi na de be che oh wow e fata oba yeda ni pakrase you elder ene die ntia masa atwe aba no na no brother ne yedi nkomo efa wabrabo ekwan ye nam so ema wokoda prison abrabo ene ne wo fa musa ba ehye ne wo beye na ye nya kwan ando so mu bebre enti ene no ye bese ye chance e free ye maame nom ne ye papa nom ne abusuafo a omomma aye addicted to drugs and also addicted to alcohol why you addicted to bibi ni true drugs pa anti Akosua me ba no wo hye video maka wontie maya wontie afede me de mabre no da bia wote abatan ni bebre a de omo ka no be jane life ama no de obeye bia onye obi wo ha ne ba ni nua obi wo so ne kunu obi wo so ne yere me ba no o hye cocaine no waka onum cocaine wanom ama sese wo ya asai sese wo ba fie okura ne apam no evi se abusua sika no wo ya hye ne nyina oba tv ne siwa no abetam no akoton eyi ne siwa ka tai kura no abetam atade kura no abetam enti se ya pam ne se ma ne nsifia ha bi enne ye pese ye di san komo no ne ye boa se obi tiewu na se ne ba are addicted to drugs, weed, heroin, cocaine, tramadol, painkillers ahodoa. Edi afutuo na edi na nipa na wonye ebra me na me nim because unsa wo ka say na wo papa kura na onim say wo ye saade no kopim se BBC ye eti obi wo kura ne ba ne chance ya che bato no a wonim but ada obetu be se ne yema hye no enti se wunya tse se oba eye nubone a ebi kura na make wa ya chafe ne first time awate a e de ne sese we yo mama me da se ne akwanya odi ama ye chia tifo nso nyina tifo da se mama se ote se oba ewura sa tibie ni mu a pentem se obeyi no aten na obebu no aten na emum fa no tena se na manonte ase se what se ade sei na wo ya na se wo hu se ade sei na oye na bisa no ni problem ne say di na di ni wurem ne ha wo ne say na se ho na di ni wurem okay kwan be so na fa ya otumi ko wura asa situation mu okay say otumi e open up e kirew ene obosa nkomo na be ma e be bie do ama abetumi no e di nkomo ehunu kwan a obefa so ansa na wajai saade no obi hono ma onya hu se ne ba no ana wote se ne ba no wasa situation ma na wa shase odidi na tem parents me ko tumi shase bobo ne ba no I don't think that is the right way the eboa me the eboa me ma me empai bofo sometimes me pina me kwa ko jimani me kwa ko ye fine a me ba no na obo din bompai anadwo me ma me ne mato of no tumi bo bi edin e de wo mo bo edin obe bompai be 20 to 30 minutes inti anadwo de so mo se obe bompai throughout ahomachi na wada inti
utu ba ne fo no na wo de empaibo etalechi eti wo se bia wo tese oba bibia for the first na oba no bi kra ya be che no police akɔche no anaso bia bebo amane ana wo a wo de wani ehu sa afi de oba no de wo ye ni a wo se enya atem didie enye ena de na koye sa na wo gumani ma se da bi fa ne tena se wo dum abotrim ne busa ne se ebi akwaku ama eba ne se ena ukoye sadi we na why na chire wo na sa wo de abotre busa no toto na no se de be ya obetimi ya open e de ama wo ba wo ye gidigidi dia obekana no atum o ma wo hu ade ne pote but information ne be free ne ho aba no ene betimi aboa wo bie kwan ama wo obehu de ha no nti ma no koyeye okay ama wotimi a chirechire mu yi what about se bia akwada no wo busa no na onkasa akwada no se wo busa no onkasa ene ne hia empaibo no enti jano ho no jano yes na men Forson no obi wono kwa ne ba no koyesa oba fia na wapam no enti wo pam no hefa na onko then he will go back to the ghetto obesa ko ho enti akwada na kwakoye ete se oba ware for ware ukunu bia ukunu enom nsa ana se bia oye into drugs men kan sa na be ma no wakwakoye fan oba fie na eyere no opam no enti se obesa akwa abontin okwa omo ne omukọ nom nsa no obesa ni omo akwa obema no baabi ada obema no baabi atena one ne bebo nkomo wi awasa we nsa ne bia kuso nti akora ne ba gina wa atu aduane a ewufia mana aduane ni e kamen kwampa treaty ono no sron kokora sene ebia wo ma me nsa na baako a fall into drug ma they were falling into drug ni hu say ono kra ni hu hia o kese sene na ma mienu na aka ntia sese munu ya na situation se ni wo mu ntina tina me ye ne sa no tina bia me krokro no se de be yankofa ni nkontwi bia emma eba no sa o kan bibi kire akora na otie but empemi bri no onya hu se ne ba no e wo sa de ni mu pe na o ye ne kai otiatia no mafie membeme me kai say me tu kwai me tiri dombe 7 years na me papa hu me da na wo frifie 7 years na me mama pressure say me nkonku chia me papa me nkosra no because that time papa hu me kura na watwam me so me hu na matwam because me no that moment me feel say me papa no ono na I say on pemasem ono na wa po me na me kosra me papa me mama influence me asa me nkosra no me kosra me papa no ene o framo me nuanom nketu anim o se ya mu nua kobolo no wa ba fie o kobolo hwese wa ba no nuanom nketu ano onse wo mo o ka sa wie na me fa me bag ena me koye status asem na free na numu ba ye no ati mu nua kobolo no na aba no na mu hwe se onsem tie ebu ababu kra nti me nuanom nketu ano hu me say bradi ke wuni e kai say mre bi ba ye nchia me papa ka asem bi sei so okoye sa gina wa tu fa no bata wo manaduane ni mempamo pamo no treating special esa wutu ne fu a mane hu ne say still na wo ye important ne hu hia because sometimes you know yes o fa because o fa na ma wa feel say onu so ye obi eti ne say onya saade ni free efia e ma ne nkopre because onu anim say ne mu odu dada but say da bia no bana pam na no hu say okay ahana ya jimitum babia ghetto ene ya jimitum street ni ya jimitum eti me ba ha baba ye dey because ena oba no nso ntimi nka say wo yi wani ama na sai eti say wo hu kwa bia befa so obetimi dia boa oba no eti akrokro no so enye easy eti example yen a Christopher no Bible na ye manual enti yen use the prodigal son as an example oba de sefo na ono ankasa oba na osuro but papa na osuro se bia papa na nye no papa na bebo no papa na momu no kire no odo papa na kire no odo ti joba no
na kyerɛ no do said the prodigal son no oba ya ne papa esan ye party man no na say oye party e no ka de wo kan said da odo edi kyerɛ no what da odo edi kyerɛ no o go extra tina e ma no mo ho mo twa ho ahia no kra na mo zuzu yeah na adan na yes oba tan bi tie o e say ahoɔden ɔde bɛyɛ saa deɛ na wo kan anytime bi n'ani bɛbɔ ne ba no so no na wɔsu anytime bi n'ani bɛbɔ ne ba no so no na na ba mu yɛ ebu anytime bi n'ani bɛbɔ ne ba no so no ɔbɔ mpae o ɛma akwala no but ensesan still na deɛ tia na tie bi akwada yi cocaine yi heroin yi anaasɛ weed yi 2 years ni 3 years ni 4 years ni obi wɔ kora no a otimi jai wonim sɛ oh sɛ de me bɛyi wi no wagya anom sɛ de obafie obedidi asɛ na nia da na asan to afa so no say one problem pa yeah na asan to afa so wo de wonim sɛ wo sɛ de ɛya asɛ ye be 3 months 4 months no asa go back to the ghetto etumo sɛ edru ba bia bo sɛ obatan na sɛ papa no wo sɛ afede mabre de opɛ sɛ wo ye ohu bia ka ho asɛm ɛde na obatan na sɛ Kristo ka yɛn hui ɛne kwan sɛ yɛ bre nkora no so yɛ agyapade a Nyankopɔn de ama yɛ nti sɛ obi de agyapade ɛhyɛ wo nsa ɛsɛ sɛ agyapade no wohwɛ so na wobɔ ho ban nti sɛ ɔba fa no sɛ ɔkɔ na wafiri mu metimi gyae cigarette megyae wi megyae nsa megyae cocaine obehu sɛ mi wɔ hɔ no mu a one day biribi bɛsi program bi na anigye aba through anigye no makɔnom bi a Guinness menom Guinness na bo sɛ na amamani so ay me hegya kakra nti wo da moment me nyanya cigarette pɛ no asa no na matwe me twe na me nya akodu fia me wɔ hɔ no ma anopa me sɔro ya na afina me feel sɛ me nya wi bia 1 puff 2 puff bia na ekomi mu a meye okay na makotwe na asan ate afa so enti Bible say owifo no oma gise obewia na wakum na wasei enti oba no wa hyehyɛ no ho no oba yeah enti you being a Christian and I say ogidi ni no as I say won so hyehyɛ wo zan say eye o kan Galatians o say honam ne kutia honhom no yeah na honhom no so kutia honam no na saa ne ma mienu yi enti eye honam ne honhom ena edi apre enti wo a wo ye ena no ese se ugina wo na so se honhom mu no obeko ama wo ba no ebra wo jai kakra na wasa kotomu no physical aspect no oba no obon home body se obejai yes na so utimi se ono a person yeah utimi se ono a de owo mu no ompe opese ojai enti spiritually ena na eja no ese se musumu gina ema no men kasa kwajeje anointing na na se foda wotabia munyina mompai bompai fata obanachi but ema wo ba mumu ebre wani boss wo no wasa akoye bia ade na minim se wawie ade minim se weedi wonum biem na wasa minim se cocaine no asan but se de wo kan bi betimi asi na bi kura wan plan se bia na bia occasion bia ayie bi yes afa ayie wo koya akotia faso ene eje ayie no koy me try say me guy be 4 times but me jaya now so because me make say wo so bi wo say madam fo and am na madam fo no block the number but you be na wo sa nimdie na na sa hoden no eti wo be 4 times wo ya na wasa kotom me ne one man in front abortion okay na ne yere pemasem na na yere woni nua bi opese nka me ware ne nua no na sister pese me jai wi mini ni kuru na ye adwuma ohun se me ye ni papa me nya obi a ye basa but wi no obi ti because be ma di wo ye pa o kenye wi di no a eti wo so ye pa ba wi no nti amaya ahwere enema be yeah opportunities be brave mitimi ko share obi na nipa no watam sika ma me se me pe gold na makoto gold na me dia bre no
the good man all right yeah done for but won't say obi bepa be share ntem say eh abrante onum wi o o hihye o ye fa onum cocaine won't say na afi nipa na che ne ho done for na a decline because of what say we wi smoker and as a drug addict inti ye besre say oba was a situation ni mu a nya abotre ni jai no enye say obetumi jana at once obi ono ma adum binti otumi jai ya onko back biem is true obi nso ono ma ne de nkakra say bia wa jai kra no wo fie na one day opeso ono gini sa de to na fa bre na opeso ono nsa to na fa bre no wo fie na onom kakra wo so eye je enkai na fasi o nkakra na fa mpaibo eno no yes ne se obe ja ne se onko abonten nkakra na fa mpaibo afutu kasa kire no odo fa no bata wo ho obi jai elder mami musa wo what about obatan no ade a ne ya ema ne tete de nkrofo ka efia wotimu area wowo baby okwa sorry krofo hia na yes oba no onum wi o yes oba no ohyi yi cocaine yi se wonum bi obi tie wa ye wo society mu ne ye wo ye o area meti obi ehu se me ba hye weed obi ehu se me ba hye cocaine me ba ye drug addict eda wo mo ano sa tag ne bata me ho ebe de na me obata ne metimi eyi mani ma metete sa ne ma wi a ema me nni awreho elda ema me nni awreho wo me mu wo bra me pia ye di hia me ofie me kwa asori a ye busam na aba no wi no watimi agya anom yes they say oba no ya addicted to cocaine no na watimi agya elda me ye dey wo batan na metimi eyi mani me da se enti nyumtini mi tunu se obesum nyame yi a che wo mpaibo mu se obesum nyame yi a che wo mpaibo mu se wa ko de be shi renya che wo mpaibo mu mpaibo to me bribi ara Edida wode bebrewo empremweni enije che wompai bomu nti mama nyankopon kasafa nipa mu enukre obonsam kasafa nipa mu enukre obonsam betimi afa unua sometimes cry will suffer so I'm making comment be just to discourage you bebu abem but ahintasem no say nipa na all kan sem bi die bu abamu no say ukoni fia ne kokoa mu no de ote ho no esene wo de no but ono ne de no empie di ma obi ehu empie say anya ne ba ni kunu anya ni kunu ne wo fa bi ba wo de na apie nti wo de na apie ama ani ehu enti ema obi asama all kan emu abamu na emuma oba no ni yi a obeye no eno no mumu enson boma de omo ka no mo nka untimi nsia no kwan aba no saa no mo mfa nyeme obi na bonyo se aba ne saa nti mo mfa nyeme nti ubetete kofo bebusa ho asem kofo bebu watan ye de bi beka ho de bi kra beka ho ye nka no se de tie no ampa ebia oba na drug addict onim kro no bo because of drugs niti you say oye kronfo kra ka ho utie na oyam hihyew erade na oboafo wo shema mi bi nkran ma me tse se wo shema mi bi nkran ma me ma mi bi a wo sun wo hye ne nkran ma me erade na oboafo ebi kra kra no onye kronfo there be esoso yese o oba no oshiwi osambokro no oyese ne ba no cocaine onyame na oboafo me ko Samra boy na me ko hono woman bi a o hono mo obi a me respecting ne pa ohun mi ano se na wapie
but I'm a pie so many years old. What pie every prison for a long time. What pie? Hey, why you feel? I to say, hey, Sadia now coin them could you cry and yet cry. So I was like, I did one event of Maquaquaya. Yeah, Mammy Atia, all cast to say be a Maquaco Bobby Chrono, and I say Maquaco dear one Amacophobia. I was yeah, because Mandy will be up on it. And Rami named the Demico. But said the all canoe to say, what a different story. Sama ote you know a different from the prison yeah said the it's not fe me jina na me hwe nanim sa nwanwa nti said the ote asem no enya sa na tie ti said the ka oba na asem e bia na enya sa na tie but nipa na akwakote bribi na odi bia ka ho e na odi say oba no nti fa oba na bata ho na fampa bota na chi erade at the right time obekasa obi nso tie wo onu amua no wo ya brantie wo ya baba wo ye drug addict wo hye wi onum cocaine or the herod wo won ho mpane oye but obi anim ehye wo no nko an ho opese wo jai ontimi nyai elda wuti wei wakomu hardcore pa but ene wo jai obi tie na ye ne se ade no aware na wie cocaine na aware na wie wi no aware na wie ontimi nya no heroin na aware na wie cigarette na aware na wie ensanom na aware na wie etu eso ofa ne sa na otremu akobim so obewuo edi ensam na beka kire sa nipa na wotie o sabri ebi kura na ma ne papa kura nim omo be na obi wo kura ne kunu ne yere me papa bia na onum cigarette esie ne yere hu ada oya no akọ toilet so ho no okoye no enti e batu tim se nimu no opesi ogia visa ade na oye no no tim se ni woman no obi onu nso tie wo a situation na wo afam pay ede na wo beka che na bi opesi ogiai na wo je ne ho ba bia enye wo tie wo yi ebi kura wo su na papa yi ade a chichirim se ede na wo timi gia ya wo betena radio so a se wo ye elder na wo ye evangelism leader ewo temai eyeden sa possibility wo bibi sa wo ho obi a wote sa ka bibi kire me da semama enti se oye obi a oye into drugs ade a betimi abo no wajai de dikan se obesa kira wadwene ye ka se adwen sa kira wo tebia bi mu a oji atum se sa tebia na wom no enye na wo sesa akọ tebia fofurum na wo de ho akọ bata Kristo enti one fa Yesu Kristo se wawura de na waje nkwa na afei no gitum se situation na owom no enye eya ade a ebetimi asai wo life ebetimi akele wo vision ebetimi asai wo abrabo se ogitum saa afei ema wabamu mu se ade ne wuntimi nye gitum se obetimi ejai gitum se obetimi ejai na afei no hye wo ho so obetimi ahye no so se memi timi jai a ono so betimi ejai okay ahwo hye so na eba ne mu se menko hye a onye den wotimi ahye no so medase eba mu se kokohye a ebia uwo obi a obenwa ene na ya ehiama confidentiality unko kanchi obi ma onu so mfa nto na no emo hu dawuru confidentiality enti unya obi a uji ni dia manipa ni hu se o situation ni fa no se bia one wo maame ne wo maame nim se wo ye into drugs ade no ujai but o tenka se kokoye ade no na se maame ne obi a one ne ba ne bonkomo a na oba no eba na ka che ne maame se ma anada se menya sa tenka ne se menkonkoye ade no at that moment no maame no ne ba ne betena se na one ne bonkomo se book bi hono ma books bi hono otumi read a on fa book on go through se bible a on kenkan se bibi hono betumi dia entertaining na enyi na adwene emfiri hono mo o sa tenka ne ba eba once
said the aba obi mu say bia aba mu denden aba obi mu say bia me pese me ne obi shia yeah but eba within a short time ebe san ko it say onya obi one ne bon koma a oboa no sa akwa no so obi yi na adwene free so a America crab na asa but say oni obi a one ne bon komo a ana say oni obi bon komo na nipa na akwa boni pa fofra amane eno ane ne on kana se mu bia biem inti atenka na ba ya na waso no ato aso no okọ inti pe obi a uji ni di say we die ontimi nkɔhoro me ntema go fi wa abonten ya me kama ma ne hunu e wo suma se kyerɛ no obetimi aboa me na oni nipa no eni nkomo atenka na ba ma nipa ne hu se atenka se na aba ya na omwa yo me ka tie fo se wotie Sompa 106.5 FM akrameni Elder Dixon Kofi Tete na etwetwe nkomo na ye Elder na brabo ye evangelism ankasa ono amua wa ye drugs pain chese hardcore pa enanyame aye na dom wajai wada prison pain enche meba ho na mame make statement we na memfa entufo na ye nyina ye mfa mo ye bransa na mawura prison ho na wo de prison ho de no na wo de amaye ye besrew se mame bi anase papa bi o ne ba e wa mane hunu mu a eya mo nsusu nka eya mo nsusu nka ne betimi ato obi a enye se wo ye perfect nti ena wo manyina ye nkwada papa wo enye se wo ye perfect nti ena wo manyina obi anya drugs pen obi amo abrabo fi pen efi se na wo de wo nim batete wo betimi ehu batete pa nanso se adum bi anom wo a ebe ye nwanwa obema bi wo ana so oba bi wo watete ne papa but esuma se akwada ne ko hia damfo bi de ne wura abrabo bi mu a wo obata ne kura wonnim se sa abra na wo ba ebo wo obata ne kura wonnim se sa abra na wo ba ebo enti e besre o se wo ti obi asem asusuma ne na wano susu spread de na wo de bi ka ho se wo read Proverbs chapter 19 verse 9 wo say a false witness no onyame na be judge onyame wo be judge eto be bi kura na enipa bebra mo ne na masase so mama ne hunu eye nkrofo bi a mo de man no kosi wo mo ho eti na mo bre no enipa bebre wasase so a mo bra mo bre no eye mano a mo de ko judge wo bi efi so se dia wo de be judge na no no so de be judge wo ena de ohu nipa mobo no so be hu ni mobo de o show mercy no onyame be show mercy eti the moment a wo betisi obi akwa ho hiahia mu no ma ehumobro mom oh erade gini pawe oh erade hu ni mobo eno na sese e come out of you ba wo de wonya te ya na no amafon so hey Kofi Akosua what did yaba hey yes mami ne ba no hyewi o yes koke say no yes ne ba no ye kromfo yes say na wo kasa nyame se sa de wudua na no na wutwa se obi ba de aba na se wantimi anka wano antum de a ene ye wo nsoso no mede bi be so wahwe eti nipa bebra ne nam hobra ye bre no ye judgment ye judge obi eti sa judgment na ba ye so nanso so the moment a wo betisi obi ye bibi a enye no de se e ba wadwene mu ye se wo be bompa ye wontimi nya hwe no wo be bompa ye amanipa no eti na America for wo slogan bi say if you have nothing good to say about someone shut up do mo pa che ne se woni bibi papa bi a be kan fo obi ho a ka wano tum se woni bibi papa bi a be kan fo obi ho a eya ka wano tum eti ye be sre pa mo sei ni pa do mo de wode wano sei ni pa na ababoni na wudua na brepa mu nyame betua wo soka if it's a false witness de mama ready sa ayi verse no emma wa ha say ya eye Proverbs chapter 19 verse 4 say a false witness will not go unpunished and a liar will be destroyed. Adia na wote ye no kura bia na nya no kore. Asam na wote ye na bia na nya no kore e na wodi bia bata ho. Wo say a false witness will not go unpunished. Wo fa wo ni da. E bra wodi wano besi obi so wo fa ho ni da. E na de atwato. Ya be se wa solemnity through the body of Christ. Enkrofo bebre suma so wo mo bre o. Enkrofo bebre wo secret sins. Enye so wo penisa o. Wo pesi wo jai. But when the Bible says we should confess our sins to one another. Yanka ye bone nche yen ho na me nya yaresa. Nipa ne bebo wa mane no na wona oyire ti wodi hu komo.
na ne ukruti wo di hu nkomo mote dining hall no na o ma echa ho ahia no na o ka eya ba be ka kire mi o wo se sese de wo ne 224 kodan wo se wo ne 224 na eda wa ba be ka kire mi wo se wo shi cocaine no wo num cocaine wo se wo shi weed wo se wo yese wo se wakwa wi ade o ade na nipa no be ka kire wo se de be obenya healing. Confess your sins to one another. Me be ka kire wo if you say sin thrive in secrecy. Sin thrives in secrecy. As a channel say wo ye bone a na wa ma na hyesuma sia na ye kese na ye kese. The moment I would be light no 50% of the battle no is gone. The moment I ubenya kokodru akoka kire obi no ehɔ no a ahoɔden sa bone no wo so no na abafom. Enti so obi be kana sam kire wo a say wo ye sofo na untimi nto wano nareka, you don't deserve to be a pastor. Say wo ye elder, wo ye deacon, we ye deaconess ne their titles akese ne apostle ne doctor de ndien na wuti nyame fie na se wuntimi nto wano nareka. That position no, you need to vacate your post. Wuntimi nya adwuma no obi timi meka ne secrecy na opese wo gyan kyerɛw na da wano obi meka nkyɛw so makofo obi yere na maye bone eti na we ade kyena elders ne yi musimu ye meeting ne titru prayer warrior fo akonkonsafo. Prayer warrior for a moya konkonsafo. Now we die a prayer warrior. I want to mean kawanuntum. We die a prayer warrior and as a champion or bra. The bianco for who some a dawan nona moka. Move a bumpire and nobody done a konkonsa. And a prayer meeting and young by one yebo. Yeba and what is it? It will be because it already praise. Prayers are already now bois a konkonsa now would be and tears messy a year in a tese a see new crowd and a coinsani 18 na in per se ya bumper won't mean case ya mumpire money kunusen yamin mobo simple but I feel I bet them and get the obercan so ya mumpire. Na yemfa mani kruna nyame hu ne mobodio tebia bi omu mu bia mo dia dane konkonsa nyame the body of Christ no a mo na mo be shield nipa bo mo hu ban ama mo dida so. Confess your sins to one another so that you be healed no e be dia confess your sins wo bra ayi okro mafofo ne asofo okro mafofo any first ladies okro mafofo anybody of deacons okro mafofo anybody of elders okro mafofo ene magege chairs akese tete ho nankrofo nanka enya yarefo ne ba sorry. The person comes to church to be healed. Spiritual healing, spiritual hospital ne ho because nipa no wa try wo honam afam wo ntimi anye me pese mi gya mentimi nya mame nkɔ na me nkɔbɔ sofo bi amane me nkɔbɔ me sofo panyina amane me nkɔfɔ sofo maame amane sofo maame te ya na afi woni ne ma ani fie ho ne asɔre ma nyina na obi ate nipa no nanim aguase afei na wasɔre na o ma asɔre bi wo sa wo nti obi si won si asɔre da mu bie ma onyame be jagyew sa wunti obi agya sorry because obe kan asem bi kire wo gu nanim ase atɔ na ka nyame fie de ede na konkonsa fie ebe ye de na nyame fie ada ne konkonsa fie ebe de na ensuo ba kokoro no a ensuo na ye nkyene na at the same time no ensuo no so ye clean that be either say we salt either say we dirty water na say we clean water etimi nya dirty and clean at the same time eti ebesre body of Christ if we amodi mo ya dane no body of gossips. More than the body of slanders, body of betrayers, need disappointers. What the abba? What the abba? Messimre be me kwa sorry be me kwa sorry be. The moment here, me kwa sorry what that ye invite me. Me piano na me hu asoro ho ensem nyina. Obi a me ya wo ho. Ma ba ho na me beye medwuma dia media sorry bitimi invite to say bra na be preach ma ko preach awie me firi ho no na sorry no mu nsem nyina na mate. Aba na leadership mugum and na youth no ebre youth ne be struggle e be sex addiction e be mo drug addiction e be mo pornography masturbation e be mo eniema o mo famu when na me kwa ka kire no na ka manya nkwa but minim se sofo na sofo maame na se elder na se deacon na me kwa kan minya kan ya de akyi ya me na ma na ye tretre me nsa ye tretre nsa wo me so ne ye hwe me ne ye hwe me sei etimi gina elder se mi so de atufo ye besre ye nyai sade no ene woka wo se ma me ni hia no wo se dia wo ye de menya bi e na wo te ya wo se ma ne nya bi e na wo te a wo se ma ne nya bi eti se de elder ka no se basa kobo obi amane but obi a obe trust no body of Christ mo e trust him no mo nso de na mo meboa eti da apart from the day bi na obe ka kire obi a
was struggle ni da so bia wo de be ma no ansa na maboy wura prison ho me pese ogitu mu se Erade odemre na ye na ade odemre na eye na ade nti ema na bamu mu said de wo put efforts say opese ojai no Erade beboa no na ojai say bia such a person say bia on fan ho ma Kristo a omomodin say odin ho be ma Kristo na true asori komu so asori nchekere no eno so ebeboa no de eboa me ba kono say me pie ba ye no me de me ho bebo Kristo na me wo prison ho so no me de me ho ma Kristo so true teachings so eboa me e ma me be hu say me nya self control okay yeah nti kakra Erade be kasa e ma wo ba mu wo ho bi se wa ya ade na che bi kra wa ya che emre bi ye program papa bi frɛ wo say weed no wanom no of 20 years imagine say wanom weed 20 years wontimi fa 1 week enya gi se adum bi enti nya ho abotre ba wo tofom asore if so tini ni obeto from prince obesorin prince eda me da se make it for so just bread and pastries for one more asoma sen na me didwa kakra bi aba me wie no a na afei me de ye boawura prison nkomo no ene wa pie free ho no ye de aka to aso ne mo mami fancy dan emma just bread and pastries woman that did just hot kinky abadwaso make up say we hear Sompa Rhapsody was Sompa 106.5 FM Accra so we pay dokuna serve wo ho and Sompa Rhapsody signed sealed and delivered ye kokromoti atim so a na eye just hot kinky eno a odoman koma chiame the kenke kitchen no wo mo oda just hot kinky ni bi bai o na eno a ye di kenke ne fine pa na makonu ne hyeto no ye kama na Sompa Accra dia head o eya na nkrofo pese wo mo de wo mo drama no banso wo mo drama na wo mo de ba emfa nso so drama so ya no pese wo mo try na nkakra wo mo de drama wo mo say ha ye asumdue na no odin ha ye tu boko ededi eti wo mo no pese wo mo ye dramatic kakra I am my home will be and for drama. You better just hot kinky. It's a just hot kinky who depend on your calm. And you just bread and pastries if one is just hot kinky near Docuno Papa near when you shito now we sound so enya. Said you see penny be up as some package mawa on the package the amount. Yayana hygienic pa. And you 3 Ghana said the sepa. And was a ultimate or Brempona or Dumankumachi. Me kwaku ampoma o ma omode wo mo hyeto no ne wo mo makoni bi kan ho ene omudi kenke no so kan ho ene ono ankasa che fish so kan ho we say yes e ko yie pa it is a wo ye event na wo pe order sakese a Fred just hot kenke was 0256068832 0256068832 Joe's Bakery e wo do me commercial bank echi ho make your kenke experience easier, healthier, and more profitable with just hot kinky. Samson yesterday the sciatica originator, the sciatica paysetters, the sciatica commandant, the sciatica researchers. A 21st clinic. We see a chi efa wo to asefa wo sembesi wo nansano. Say mu ka wo drea. Sa yare ne ye friend sciatica no. Na wo mo mutimi command yare ne tu ne se banche no. Eye sciatica, yare no mutimi tu no. Eye 21st clinic. It will be anim says 21st clinic there. Wo mo ye sciatica expert. Every we see a chi ba ho no a. Entini bi sa ho. Na sa entini na wo teche ma he. Edu anadwo wuntimi na o. Was spinal connected to your spinal cord. Connected to your spinal cord. Na fa wo sisi echi na fa wo to ase. Na fa wo sem na fa wo nantu. Na besi wo na ase. Na edu anadwo etimi kan wo afa wuntimi na. Wuntimi ntina wo to so. Wo to ase ye wo ya wo sem echi wo ya wo ya. Wo nantu echi wo ya wo ya. E ba twa ye sciatica na ye wo sa. Bra na 21st clinic en show. E bra wo tie Sompa Rhapsody ye pese wo nya mpomdin watimi etie da bia. Sa wo hwehwe wo mo wo free Accra Mall mesremo Achimota Mall
achimota mo wa achimota ma 7 ha mo na ni mo ho no de froso te say de wo ko Tantra Hill no Tantra Hill runabout na KJC school so kra wo ho wo fi na KJC so anu awura ho na wo ko 21st clinic eti Tantra Hill runabout ho no a wo fi amasaman so na eba won sabonkum so wo betimi akotema eno so Roman Catholic asafo no nchen ho ena kaso new market obom market Kumasi ehwan overseas na Sompa FM ye headquarters wo ne ho ane wo ena sunyane ene regional hospital first gate ne di hwe ne mu tachima ene GN old bank no and old GN bank dan no mu ne wo ena Nkranza mense wo no Eben Children's Park takwa low cost edan no a Sompa FM wo mu ne ho no a ena afie kuma number 9 taxi station brekum go so oboase obetimi afre 21st clinic omo line na elraimo 0540311311 0540311311 0540311311 fa o ma me fa o papa fa ne bra 21st clinic o wan kasa bra na sciatica na yentu ase ma Sompa 106.5 FM Accra your client service line komo aye die what the prison pain what the cells pain what person will become experience kire ye why your drug addict pain what bo abrabo bi pain enye brana eni yeni nkomo ye do beba radio no so na wabrabo na ya adesua ebeye ya so adesua wanya nyina wo de bekwako ubenyini ya wie na wo de akwakwohye asamado esa wa anya ade beka na brantia na sa baba wo bi beti o na wo free na brabo fi ho na wo free na brabo bi a ensem fata eti your client service line is 053 188 6216 eye 053 188 6216 053 188 6216 obetimi so WhatsApp ye ho ye beji watum e ka wose Sompa 106.5 FM Accra ye to ye nkomo no eso na yakwenim elder mesanso mo kwa babiem ya mommy me da se yo elder mayemra me pese me ba prison ho prison life e bra edu ko wura mu no who say, my brother bosses will be an affair me demi home. First time how you felt. Niema Akosua, yeah, wabontin cry, nims a bibisa Akosua, but ansana me ben, so my musa question we. Ebia no being so tew or no draxi won't fair bid that. But a be a dachibi. Sounds so when a beba beton. Said ye beya on jine home, my sound so heno. Said ye beya emanin ye, dear way no. Can the side effect and soon so bonny because me no think ko bobi bi so say ese wo niam bebre na manipa na hu say eh ene ye dachi bi mi ko school no madam fo bi ka che me say baji wi no mo a baji cocaine ya me nye da because wa ma ye hu say betimi atwe abrabo akwa akire e betimi am oni mo nyama bo ena de onu so wo mo obi anim no wonu so so de tu no hu fo say eh de me say ni e de ahiri mi ni e ene ma me mo me homoden because you be do number ne betu dwane am o mafrew so we obi a we drug at the why addicted to alcohol drugs cigarette weed heroin cocaine bibia elder wo twam wo ho frɛ no ye wi a me de number betu dwa frɛ no no mo awo so why so pese wo gyan ko ade a so why so pese wo gyan ko ade a enye mo munye serious no ye pe mo serious minded people wo pese wo gya ba why ya wontime ne wo ho ye be wi a mema ne de number na to dwa no wa frɛ no no aboa wo na mom no obi a wo tie wo na make bi kra no one ne maame ana ne papa na etie wo o junior high school that be obekọ secondary school am obi aka che ne say babaji eyi wi na try he enye wo hwe say de papa no frɛ wo no say beje so hwe a wo so hwe ya wo bo wa de chie wo to aso no ebi obi nsusu wom ne ne ma esai but onim sa ne ne ma esai elder ensunsuanso boni a ewom sa wo be ye addicted to drugs no ka ho asam kire ma me da sepa me da so be sam sa question isunso so ewo mu no bebre na de di kan pa ne say esai onipa ni onyam esai nipa no wani onyam na de toso bio ema enipa bia embu
because nipa bebree hunu say onya akoda situation ma wasay nti eye den say nipa be giwadi ai na onipa de bribi ahye wonsa say if you medjuma kra hwe so ma me da bi on fama because osuro say wodi ni sika ebetutu no boni drugs ebe kwa kototo no boni nti one obi hono mu a ose ma ya menya adwuma nye obi o wie school otifie onya adwuma nye obi hono ma yehu na appearance say we ya wo hye na asa onum wi asa onum cocaine say nipa no me madwuma m kra me njew ya because society no yanyi wuni ehu say wasay ena eye no kre obi a onum wi cigarette ensa cocaine say nipa ni sika nso ne di enti say wo employ na sika wo de ma no ebia a month week and a day no say sika na eye say kra enso no because imagine cigarette a day obenum say we obenum say a day say wonum cocaine obenum say ansa na aduane e obedi hey into always instead of say obe progress na odo progress yeah nkofo ko manim na wo de wo ko wachi sika bie no e de ma obeso di madwuma mu boys am kire o madwuma ebinum bae o mo besu adwuma na o mu smoky wapon na wa ma na 100 cedis no as chop money no su adwuma 100 cedis na 50 cedis no ade e chepe master come dem you me wana omo ennom drugs no sika no e won ho de bie didi anwumre no de bie didi anopa ama odibi asie Inti you rather retrogress it's of progressing. Won ko wanim. Inti yebesre se bia uwo mu nso a na obi anim se uwo mu wadwene se o ye de asie. Yeah. Minu ba ma emwa o. Obeye asie akosi enahe. Ena ya ade a oya affect nipadua no. Yeah. Inti bedru baabi no appearance cry emi ehu se yeah wo pese wo nipadua na shase esai yes aboyi na ho ofepa o lady no work asa na nsemi hu no asa wo tete yeah nti mo sa afi obe feel se bia enipa atwa ho ahia no e bia omo mpe wasem ano omo yiwa ma enye saa omo hunu se wo situation bi mo se me ni oba bi tonight na mene netna no beginning na mene ne din kono ono no hu say bia me wo that situation am so there bi because of motor I'm riding into yeah dust ne mama ni yes eye kokosa the lady ni bete masana mene wo ho sa afei me hu de ba e no twe no me ye koba na oyobi nso ma ni gine ho me pepa open wan can bibia ko fumsa me call prison buy no benya me number no ne me din ko no chem so nipa asuma sise wo adamfo a woni no ote won chen me ko fa guy bi o street ote me chen ono no ka kire me say wo ye into drugs but na that guy no so me na ye fine into ono ka kire abaya no say me ye drugs nti lady ne tesa no so mpe no wasem na o chen no ho nti ebetu ama wadofo nyina atwe wo ho afiri nti ebesere se uwo mu a emprahin na obeye na odi asi na oye na kokoa mu no ebetimi kura kun obehie wie hu se wa collapse na wawu na obi a ebi kura wantimi kura nidi because obi anim se oye sa na wawu a otwa wo nkwana so nti ebesere yemi eni bo modern se obenya obi a wo gi ni di oni ni hu nkomo se ade se na mawura mu rather than say wodi be sie na wo nkwa wo ye na osumase se unya obi a wogi ni di na oka kire na obetimi aboa wo na wafiri mu eno no mum eyesene se wodi be sie that's obi mfa na dwuma nhye wo nsa da bi
oba bi anka wo pene pa wo hu saa de na onware wo Debi. bedwane ye jawo enimonyam nim nipa mu Yeah. ye value saa wo hire sika krofodi wo musika esie no now the drugs na egie unya sika bi a drugs se mebeje And one thing is mama ntwa wanu se ujai krampo a ujai a se oye we mi tu omo a afi na omo ye omo adwene so omo pese omo wura mu yeah ene omo ye a enya mpie no yeah se yenya behu sa wo ye a na ujai krampo a society no dodo na anje wundi bi yeah anje wundi yes anje wundi bi because omo feel say we are bad oh yeah eso bi kura no wasesa why you clean woni nyame nan tinti se nyame ehu mobo andom wa this a divine intervention yeah and yes sir if you wo family kura busuemu kura mpo no omo eji watom na edin mom edin mom nti yemo ye homode se unre mu a menye wadwene da omo se sa ade keto na e de bo crack no e obi bi e frɛ no bonka se wodu takra de wo kɔ airport a omo de signboard bi asi ho omo e signboard no ma ye bonka na kese no ma ye bribi to say bonka no aeroplane ewuram car ewuram moto ewuram sa ade keto no bribi atumi kuram eye san ye kyerɛ sɛ efie wobetumi aton fie e de akobo koke wobetumi aton oka wajapade minimo obi na oya assembly man ana nyame ehira na osika mu assembly man oton de woni na de bokoke nyame ehira na osika mu pa oton de woni na de bokoke sese minim ebi kura wa hwere ne nkwa ebeye obeye se obi a wabodam obi anyame ehira na osika mu wodi ye adwuma be ya assembly man manfo community na na pese o me ya assembly man oton na japade nyina oton ni nyina because cocaine bonka sa de ketewa na tetefo no fe na abua ya munum na yedi cocaine ni gu na yedi cocaine to enti ye besere me mo hu musuo se obekwa akoso ahwe anything e fe no rich man's food rich man's food osikani aduane batu osika sa dien sa sika ne nyina be wura bonkanim yeah beton we japade nyina de aba be wura mu woni be ba ho so no esan say eye de yeah eye de awon somewhere smart yeah smart nti ade enye bia no oyema nipa hunu se eye fe eye de na se nim odi attract nti ukotomu afa wuntimi ne wo ho ntimi endi wo ho bio nti shawo ho den se onkura sa situation mu na se wo mu nso a awurade be kai wo na mu awurade kai no be kan bi se wankasa wonya adwene mu foforoye na ode ho to Kristo so ode ho to no so a obeboa wo watro se wona wasoa mo ne mo amasoa ne so amabra mu komu bu mo mra mo nchen na mema mo ahome se wonya ba Kristo nchen a me gidi se obema wo ahome se de wama me ahome de nanka me bebo awura prison but Jerry the producer me financial Tuesday yes because me time no me enne me feel say ma tie for bramu ntem because of ye fa parents no about an year for now obi wo problem bi obi baby na so obi su obi mo pese ojaya no because me kase me awura prisoner emwa me time no ntie for nanka me se enne no me ni wi a ke ye bebo awura prison but elder ebnada na ebnada de menu be wie ne magyawo na say ebnada no metimi afa prison life no ukoda prison life no ene wo pie baaye no na ya fa ne mienu abom na ene no de wo de ma memfa drugs no nko a e wo ma ye addicted to effect a ewo mu abantan wo matesa obi a feina wo akowura mu obi a oye na osumase a obi a enim no memma ho kwan ma omo no mra na obi wo ha wo problem bia na wabam na wabebusa wo na yabo nipa no na esanso ye Sompa Rhapsody esanso ye counseling program aye counsel nipa on radio
na nyame ya do me benada masan de waba na benada de ya bawura prison na kasa pese nkrofo te na wampere ankoho de edi kan na onsusu afiri mu aba anya wo se wase na mekai wo se o ma sha ase na de etosu ebie mu no na ya hye upie ba anya wo se wase nti wabra bon ma me fa no hye benada na me ma wo mu a wo mu aye addicted no ene about ten wo ma to mu bie mu no mrem ya numbers ye de ye adwuma anopai e wo Sompa 106.5 FM Accra 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho u radio no dum no kra. Feedback na no odin. Mr. Wo frem ya Mr. Dum radio no kra. Wo kasa mate. Me pacho what dum no because me me kasa na still. Who ya no asanso. Who ya no aso. Why? Me dum no kra. Mate. Se say dey ma me ntie o. Ni nua ba na machia ni. Evangelist ni o. Evangelist still me me voice we chiri. Okay. Evangelist mami tio mami ebi ana phone na dey feedback me be dem be me nia be man say azono be we are elder and so we got be me na ko di kan na we got kisu one sana di sabe ba na se me we got the prime e question one ma ko se to so me me kan say abamwa e tsira wana enu kai enu boni nyina no tikiti service ni bi e to fa anye me ma to the kada ne se ma ko sia ni auto enya ya the only mufu ko jaye e se abana na de so bo ntinu a o ma mu ne de o mu se ya de boni a e se wona so e ge se abam to me to so fa ta ni ko anu bi ma e te pese ko fi wo kura no a e de boa ba ko sia obi da bi boni akọ prison abona ko prison service ahodo no a ye tori okay ye se just me na bi wo if pa no ko da prison no o ko sa fa so aba e dem da me ti asie e ka de ki bi o ma no me ko wasem na o ma to ne no dai because o ma to ni na yo business 196064 and 0260 196065. Timo questions mo de ba metrato ye wia ye fa course ni wia na mama na yi ni nyina no se be ye obia enyina so nche. Hello. Me pa cho menu abe na mechia ni. Pache pele Samon kazati tema. Yo, Sami, mami ntie wano pe. Eda ona eda mne kwa so me ya dekin wa so o muna. Ya dasi. American senior mission be na me fa me se na se so na me to aka kan se eto edu ready a se e pa woni bedu baby na we wa gen se wo be ware wonu so ware e den awo betam awo be ma na be ka che awo for say you should have time for their children like say ma o ma na edu baby a na etika sem ni adwuma sem ni ti no awo for be den den won ba o ma to mba mo de je mu o won say papa no echichai machi okọ manu so echichai machi okọ obeba na ade asa oba na nkola na da itu hu te dia nkola ne mu ni ameka se yakasa ni le bra mi so no na ka me papa mben ya aka me dane so de dia nkola nsani because ele me nkola me na 4p one time le ba na makono me kono at that time kam kono class ketwa ba ko le ba papa hu se manu musa no wan fi ni oja ma me da ya hemachi no be na me mami papa po me am po me jinsan hu o me fi me since then I be see insan ka ma no bi maybe I think last year me na for do abroad mo buy no mo friend na me ko share me le ko tna so o me say na me no me no more na me na for bia we kita club we kita we na me no more so na ba ko twen no be something funny it would no more san that no more me I don't take oh no I didn't see an so ye bibia no ka share me say sanko nyanya ko se se mi na bra ono mo nsa we no obi antia na mane nja nsa no se no ontumi njai it won't to say it does not how for the difficult to be and you have brain kwara no and you have me say community and I have a lot of stories to share now I found myself so I enter into master this home now quite fast so be wure mo no
na na for some once a commitment one obi a oge but some papa ka to me so se me nim na me ko for ba no ko yim ba fia obepam me fiki akiri dem tim na me na for ka tell me say me nya ga me ntumi no ye hwe ntino me ko dware a me fa ehuro so de fa me be ma na me ntwitwi me be ma na me wo sna tin ka wo fa so me ya kola ni ntumi be asa adwini to me kim e ma me start e wo sa kwan no so man me ye sa de ya ma te say na ebedu baby na like as soon as I met find me one corner say me fwan me na ma start say me elder Mr. me found number mpacho me found number na say you show you baso because you were cases bebre abaya nimu a young boys are omo masturbate na be share experience with us because you perceive a boa wo mo da bia me kase say wo fa bibi mu na nyame gye a it is not for you, it is for the salvation of others. Enti nyame adomu a mema me producer Elder Jerry ono so abeka Pentecost mema na frew na ye buku time a wo so beba na ye ne wabedi nkomo wo ha na boa youth no ma ye no hunu se uto mu no de esi ye ene kwan afa so a wujaye no na abo enti meda ase no pay yeah, that's it. Make us a higher Sompa 106.5 FM Accra 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Hello, Auntie Akosua. Yes, Obapa. Pato, good morning. Good morning. Pato, Auntie Akosua. Auntie Akosua, you say, Papa, she was doing the you go to make us say, yeah, better move the bank to make my questions, maybe I'm too good. Did you get some Katana? Okay, you mean that you may have other the baby is going to school. Okay, I will take it. If that is to do it better, yeah, and I'm his friend, headmaster, the party. The baby, I want to put the baby at the side of the day. So we can't pay. Make us say, I'll say, okay, if you let the hour for the baby, I won't say anything. After the season, they don't have a panel, I said, you need to say. Almost a black and white. The money they did black, you know, and the fire, and the black to the door. It is the fight to the door. And to move down, let the captain that degree. That is the two is the proper lady move. This is young with the lady move. And to me, share it. This is not coming that day. Of course, they go in that and I'm yet. And I about to get my son and manage to put them. And you know, yet to say. I didn't know, and you almost told me, yeah, of course, I can obey the area, I mean, 2 points. I said, yeah, for that, what's the name? If we say, wait to you, almost because I almost movie. I want to move back and I'm saying, oh, it's cool. Maybe one we run away this station. And I'm saying, I make work with Papa. And I will know we can't go over our mission. And I'll compare them. I'm going to make a okay, they will show the country the jet back. That's it, man. Only to back to the Jamaica to the Papa, and say, people on the town. The guy back to the and never look at the Matthew Obapa. Matthew Obapa. That's it. Miss me, that's it. 0260196064 and 0260196065. I hear Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065. Elder mami mauni we ano emame. Oh, evangelist Busa say, na wo ye yetiti wo Kristo mu ansana wo be wura drugs ni mu ana. Pacho ya no bi aha mo. Said ye eba ye no say ene na ansa na ne na meka. Say na Yesusa e won 9 years ena ye wo ya asori mu. Okay. Kristo sum me ma me Kristo ni nti omo wo ye no asori mu no mo wo ye Kristo sum no mo wo ye nti 9 years ena one me papa ja aware no nti omo ja aware no ena papa no so seize say e ma ne babia enkwa asori aha nti from there ne de anye Kristo ni me wiase abrabo saa kopum sa medical pie prison mate but en tasem ba ko e mu ne say
yesu no yɛkɔ Sunday school no me best akyerɛ wie no enema bi a na yesu ano mo kyerɛkyerɛ na reflect na say ba ɛwɔ adwene mu reflect ye seed bi na yeso won kwala brem aya nyame asem na tete won kwala brem nti sometimes na wofo no bi nso hono mo a ya na mfom so no bi firi omo because obi hunu say wi asna da hotrasa ya nti onfa ne ma enwura krisusum ne dia ne se wawo yen live your life nije sa Matiase amen me da se elder na Dixon ye tie ne nka no obi aba homa no so 0260196064 ena 0260196065 0260196064 ena 0260196065 na da mami musa we yansa na matoa so afa ade ba ko a nipa bebre no a eya na titi wo mu bebre ni titu abata ne side no efa wo mu ma no a wo mu eye drugs no apart from some krofo e ka ho asem na nkrofo busa ma wo ka se nyankopon enhye wo mu den ene ade no minim de wo be ka che oba atan no meme ne wo yen ye boni nti ena Kristo be wuye nti Kristo e de ne nkwa to ho ma yen sede be ya yen ye benya nkwa nti oda fom ena yitietia nso empono no ye onyankopon ba na we die eyewo moja wa na wawo no ti se wo de won kwa to ho ma oba se open year me nyini se me maame ana me papa wutie mi wa ye bribia e bro so a I mean say o sacrifice say o ya untimi nye say o de hye wadwene mu say oba no o boa na obetimi aboa no wasa kwan so eye den say de mama o chim say panyinsan na waba akonum aduru bore no waba no disappointing no jitum say asiewi one asiewi na afi tenase oye meba wafom edie na metimi ayede aboa no eye den say mama wo kan but sabe eye adwene no aha eye den but die na meyede aboa me ba no because oye nyame na de na hye me nsa se me nhwe no so enti dabi beba bukwa ko bu no ho akonta kire ada memo atos ba wo de mama fa afrefo ne kakra na ye nto so hello yes good morning me pacho minu aba na mehia wi pacho sami kwesi pacho me demo pa me dama so jumadia mujim pa edasi o se na adia ba kwa ye misita wa wiase ni se o ye soria ya sema kwa ye mire miba eno na se bibia o because titinu na enye akunu ena ire ena hia ba o eye community because oye oba no ade chinu nita obehia mu edosu che mami na papa ya misita dia no titinu ye teacher for kwa ye hu omo ti say ye parent ye su omo ane akota hu teacher for autofista no ria chia teacher ni teacher mi nam kwa na me hu so pia me fadi teacher dada wa mama kai me wo mini abema wa mama kai me wo junior high school na area na me tie ho na me agric teacher na otie na me hia no me de me hia na me de me chia na me twa mu ade chi ya na ode maba assembly aba bebo me nam se ade nti o se me hia no na okuta ne ma no na se nka meje me hia no ampa me hia no okuta ne ma but me de no se me hia na good morning madam na me twa mu o se me hia no na me hu se okuta ne ma no na se nka meje eno na tichi mi se wo ya akwada na wo hia panyini na okuta ne ma se wo je ne ma no it is said that we can a community ankasa me da se nti abanesa no o hinte teacher no pie kura o be check your dressing o be check your nanchi o be check your kura se na what me share sa teacher no and na sa temu
the Ubo and Yamadun, the phone my young Santi, or coming plane, for example, LGBTI kind. First, we would say LGBT a year. No, what the promo, but me, you say, you take your mamma, say, a banner by my say, a colacito, a banagima or castle or tire here. Ah, Yes, so can't say you take again. You can't penny for you because a colano subano or this say, you say, Ubia Diana, to Canada, I said, you must say, I will not of phone, and you miss me in fact of phone here. Yamati or Yana, yeah, can stand here. Yes, solve problem, no, exactly problem. First, no, me, yes, no, maybe a way back to ye papa, because game and me call. Afasini. Ye now for to school you be almost a new council because one can shower but discipline. Who ye be to be open more shop but discipline and then be back or ya no be discipline on here. Police station. Then human rights. Yes, said it ya. Yes, said it ya. Nano a colabia the two was a share ye a may de coca. Cannot or Casatiawa. Just say, yes, said it, yeah. None of me, school be say, democracy as anything, or take cabinamic, cabinamic, you. And the Akameka Cosiano, so I say, a poor, nay, cabby. And yet, you're watching. it's a watching. Matthias, watching, no one, since you may know my papa. Matthias, I heard the politician, but I'm not just nowhere replan on Nina Colano. First, we have some police station also, but politician also police station. Mate, Memo, be Mate, so please say why the bit me up with Jan, Bene, or he needs a colaco, Mate, Daddy Medase, Medase, what drink you need to go to be there, say no. Medase, and Medins Medase. Meaning this I say, and it's a 0260196064 and a 0260196065. Hello. Hello. Me pacho mini abena meshiana no pay. Mommy, Namias Drenka. And counsel. Oba Akayani. Yo, Aka. Daddy, my meeting. We never boko say a government yapon. Mommy. Yeah. That's me to say now can't be different. O ma men ne ma sekra ho na men so me ka me de e fa me bradi ni office to jaba e na me ka ti ni fufuo ni ayi mama she ni sama ye wo mu be bia me de to ayi am fanton se e fi ye 90s ni mu no because me sa tam no na me discipline sha ti ni ya me ka dia e ho na ya me de start fi to share 90 film I be pin by this summer. Mama, then a coso. May the young cousin in 100% there, but me nature so be you are meeting in an antenna. Because of discipline now, if a coffee school, a coffee abontia the minam cra. Mama, share me kitaka yan suoto. Me make sure say we are making who be a photo one say even me person cry me make sure say make na nem papa nothing because of me bon singing no me bia ebufu bi anase bi men koka asembo ni bi nkre no eyeden ya discipline bi no na share me can straight say mama say me me abayi ni fitani ade ye ko say info yen gina no man kan temu ye na nkwa meko demonstration mama me nokra na meka tro tempo info yen gina na wo man kan temu ye pitani no wo munja no because nga say me mete ye no mo say wa yi first wo fiti nane na nsa o say nane 4 days a mo che no o da so she ho ma wo mo de ene kokko to straight die ti na say pata said you capture teacher near who police near our chimney, teacher in training. Who lawyer near baby teacher near to me, teacher in the training. You can force the Munina Mugabem, said you capture, Munina, teacher, someone a more fire, and some Munina Moko Gabemo.
It's a ticket near for customer church. Ticket new Yamodi Anka, Musha Bigunia, and Casania Palano, but yet kitchen in one. Mama, Mate, Medasi. What time after SP, you come on back to the news. That was one month to come by. I say that you are now. Mate. I say that was an onion dining now. Mate, Beman. What the nap for 2 cents. 4 days. Mama. Mate, Mr. Aka. Mate, Mr. Aka. Mate, Medasepa. 0260-196064 and 0260-196065. The night year 2 about time no year 2 omofo na wanu nsi wanu nsi mame. Enti ye besre. Say bomodin say obekun obe sacrifice. Yeah. E di ama oba no. Say o sacrifice na esi ni yi a esi uyi na che say esi onsu yi na esi wabusu yi yeah anti yemie ye ni eye di mum at yemie ni mate memfa de waba homa no so hello. Good morning. Good morning. Me pacho me nua be no meshiani. Alexander from Akosua. Okay. Me pacho ma minti you. Me papa na okasa se saying. And I make friend say untenable. Ye na ya shebi. Asome ye na ya tiebi. Nti teacher ni no won so de akwala na pin phone na bayo ni 60 ya. Bonnie, untenable. You, akwala, and so on a teacher. A teacher, no, also send on so. Name a teacher. But to go far, now they are both I speak from Mississippi Buya, then I hear Gina. And to much say, Onyabo Tre, Mongon to acquire a Yanako. I did spirit, no. None will be you. I think I remember how I become myself with the manager. Okay. But the strain, I miss a woman. Yeah. I mean, so change me, move him. If I remember, yeah. I mean, Bemois. Ever boy. Mate. And lastly, that family are you together and it's not your giant. I said, your mother brain. And that's when I see me dying. Let me peace, which is any mahodi. The name is really in Manquan. I know, I show you. But black, it's a more money place to one. And we crow, what an accident, one maybe. Then, Papa Hossa, Sarah, Sidan, any. And they are young Christian. They sit down, they can be privacy. I can't be. Because I will only be one quite a Sudan yet. Sumano and yet. And on quite a clear colano. I own ya. Obia Manamuano. I look at hobby. They say, my wife and young influence on me, muscle. And less to hope. In candy, Mate daddy yeda say ya fa wo number no ye befrɛ wo na da ache won so area bia wo toast ni no wo de aba betu so on de na ye ma so on de no you addicted to or ye womanizer enti da ache bi wo beba beka de wo mu ni nsunsuan so wo na won so wo sa tebia ni mu a enti se de elder de ne de abeboa ye ne no won so area bia na wo toast ni a edi wunya twe wo ne ma kwa akire beka kire mabunu no de sese mabunu no tie no because na ye o mo se obetimi aye bibia fa ho di and the young people bebre wa adwene bi say obetimi aye nubone obetimi afa ma obetimi anomonsa hwe nya ubewu chese o manya adwene bi a enye we need to change that mindset as yes san wo madwene no eti unsu bibisa no ye de number no tudwa no afrejeri befa na wa buku no aba na ye nyina ya bobo ye ho ewo Sompa Rhapsody. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho me nua be na meshiani. Pastor Gary Kane Kasafi Aviation. Aviation. Me pacho ma minti o. Me pacho asona mukanu matiba.
na me ba boy onu Oh. onu kuke onu chef iti ba ko bi be red na ati ye me ya pan se one thing is so papa so on ti en wa jayo kola sai wa jayo ba ko do wa lo ba fu na me ni ba no fa ni bebi ayeda maka mi se no ma ti mu pika se nyina na mi se redo no ya mu kai nyina ma ti nyina na mi ko me ba na mi ma se no Oh. Facebook Oh. O firstborn. Oh. Onum cocaine, cigarette. Oh. Na say wo way. Oh. Aya obafie. Treno, ni kasa. O mo ana aba. O mo ana asako. Ose onum ade na o timi ndidi. Wanum a wontimi nidi. So ba mi se o timi no. So ko ana asako ko start. Me se header me. Mu bona mana. Me the number ne betudwa. Wo ba no wanya mfie sei. 21 years. Oh, you're young. Oh, you're young. Mami, me elder baby, I mean, or the number ni betudwa no afa no afre no na wo de oba no so number man no afre na boa no why? E da sepa nyame shraw. Oh. 0260 196064 0260 196065 elder o se ne ba no hu na ne yema hye no ne ba panyin o se me first born pa o se wanum a ontimi nidi onum wi onum cigarette o shi onum cocaine ye kan onum na wo hye otwe ene ye kan ana obo cocaine okay otwe cocaine ana obo cocaine okay ena obo red I can so some red in second. Or send a banner say one no more intimidity. I am pass say a timid level bisana and when you're intimidity. And they are addiction. So you're addicted. You say one num and sana what did he? Especially we know. Hey. You say one num and sana what did one number and then my appetite. Would you do a crowd? Just want me in cry. And addiction. So I addicted. So I check. Mammy fair obedient humanusona. We are no mamma de number no attribute. Hello. Yeah, and Naija. The Sheffield Cofrodia and Opening Manson, Sompa Manson. Yo, Major, yo. That you go for it. Okay. Oh, Dana Hanan Casano. Sorry, Yampani Fono. Yamabu Omuya to the beer, Mitraji being mixed. The Mandana assisted. Kikipa, they were honor, Mixi, honor, Miko, Yebi. We teach our issue. We bring down what the beer Ganefa. As I say, she had so much to be away. I trust or may Mudia. And you do baby. Now, I mean, I say, can you not teach any to be a court training place of the today idea? Oh, as I said, you know, it's a fact, it's no year into Tia, the idea you might know your job pension. Yeah, the in a fee, a teacher for. Okay, Yankani furniture near my year. A bedroom baby no. Yes, there will be a work clinically. Now I'm a tragedy. Okay, almost near my be Matina at the chair side, you know. And you know, walking thing. May a man Colane
Omunfa bibi teacher for dia. Enya omani enye yi. Because omunfa jina free education. Jina free education. Enti enen kola na ba no. Je kasi ye di omu generation next year. Omu ye ni omu pense dia. Na ehun ya se very. Akosua ese yawo. Aw. Daddy medase. Enti education for empe bibi kabi enka. Yeah. Ente omano. Yeah. Ana ye nipa ye wumu no. Okay. Medase daddy from Pomanso nyame hira obebre. Hello. Good morning, Mama. Good morning. Me pa chomi nua be na machia ni. A friend nyame akwa kasafi ashiama. Jo. Nyame akwa mama ntiu. Yada nya e mama si eni nya all count on. In fact, I idea se o reality be mu a. The Yesu am be mu a. Wa hondin timi entimi enjare. Nti fa wa hondin enjare. Mama, addiction, fornication, drinking, masturbation, all those, they are spirit behind it. Yeah. Said also, until say you yielded to what you wanted to do, you will not be free. Some of us, we have been into masturbation for so many years. It takes grace and mercy of God to deliver us from that situation. And because Obi was asked to show him, say, yes, I'm them. Just I mean, you're them and air come. So, one simple people say, you want to stop and have master over your flesh. The flesh will always control you. Yeah, I don't know. You're getting every situation. So, yes, I'm them. One thing answer around and say, I want to stop. Yes, Jimmy. And they don't pay for 3 days, 1 week. Numbers was akutum. Just a yes to be Mate, Daddy, you be found number no. Na dachi bi. Also be kan wodi ekire kwan fa so wodi sunkunim. Ofa Yesu ni anamotuo na ebua obi a ono so bia why addicted to masturbation. Na opesi wo jai no. Ye pe mu amafamu no. Na madru the other side no. Na maboa mu wo mu dada. Na Yesu tumi nti wo magye wo mo. Medase pi. Yo, yeda opanyini ase memfa ne waba ahoma no so hello. So, me ba cho me nua be na mehia ni. Me de opani abankwa. Yo kasafi kokobomwe. Okay, daddy mpacho ma mintie wano pe. Teacher for ni de no. It is teacher for ni nyina come ho bom. Send your doctor for a wo komase no. Wo mo come ho bom no. Ama wo madi nkunim e wo politician for so. Inti teacher for ni come ho bom. E no be boa ama teacher ni bi ye bone na se o deep mu a teacher ni bi anya bone a mo correspondent now owo ayi badi asemisi ye no o sa akwara no kura teacher ni chaw akwara na nu no ho yeso to bo ebo teacher ni no ni cruise to bo ebo teacher ni no nti se teacher ni no kura ho nye dia enka omo be fa ne so nti teacher fo awo area no na Ghana nyina no omo protest teacher ni no say doctor for awo kumase no omo protest omo krabibu a doctor for no enya sa Ghana ha ye de be yom ye de be yom teacher ni de de teacher for no e kama no se ne de enya de be a na bi a wakọ report para be different teacher ni no omo se nkwara ne toto bobo no e ma na ni breye ansa no ni akwara no nti akwara na wo fukura no eno ni e ka se omo e ba ye se yeni asem nko fie no because akwara na wo fukura nim se ni akwara no ye omo aka kire omo a ejira ho no aka kire won se akwara no e do na petuto bo e ko bo teacher ni no ko prayer ni boy a nka ye be kan sen teacher for ni me so omo protest se ni kuma se doctor for no e protest ye ama she say doctor no ye no wetin kudim nti teacher for so yes and yes bibia de police wa be chom teacher for ni come for there any dom se ka di Ghana nka me pa cho you eno na me ko se me ka chere teacher for no omo ntwe
wɔn nyinaa sɛ asɛm no ba na wɔn deɛ ɛdɛ deɛ a wɔn nka teacher ni n'akoma wɔn ka sɛ wɔn nkɔ school 1 week pa Ghana bɛ seki ti teacherfoɔ no ɛnyɛ nkabom sɛde doctor for yɛ nkabom no. Mate daddy meda ase pii yɛda ase sɛ wo fresh yɛd bye wo fresh mpa me fa de otwa to okra hello. Yes me pa to me nua bɛ ma bɛ na machia ni. Hello. Good morning. Me pa to me nua bɛ ma bɛ na machia ni. Okay, me pa to ma mintie o. I was Sompa Rhapsody. Yeah, daddy, I'm saying because I didn't want to do a bra in the back. I'm not prepared. And I was glad to apply that as I'm no passer. And I'm going to get the one. See, I'll pass it. I don't have a pana. And I don't have to get to. So, sadly, who was and you easy. Abutran so kan ho, opanya abutran so kan ho. Easy. Abutran so kan ho. Daddy line on na emuno etwetwe si kakra kakra me mfa de na me fa de otwa to kwa me producers me mfa de otwa to kwa hello. Hello. Me pacho me ma me ben me hia ni. Good morning. Good morning. Me this is in Pacho because free time. Yo, mama esi mama ntio. Pacho teacher ni akwara na se na mpesa me kakakra. Mate mama ntio. Pacho ebe ya teacher no munya no. Because ye nyina ya hwe video ni bi se ni akwara ye in fact ya say ya wa wo bampo na oni ni wo fie na o ye sa. Wonti mi ngina ho hwe no. Na na kitwe bi asodin bi o ye nyanya mi na so mi mu a nka ade anka me ye no no. Makuma Bible so bia ni wa sani akola ni ye teacher no ko ya wa hwe no na ma me no so na nya ne say teacher no ya ye no omo ka no omo gu onu ani fie na ni mu ase because me je ni sani akola ya ye so bi ba kwa aware ya wo ho a ne ma me ne ba ma kwan say ne ba no kwa aware wo ho ade a wa ye no de how ni fi aka fie no o de ni ngwase aka fie no na akola na so wa hwa da ke be ha no obi be ba ro uta kwala we na mre bi okoye teacher say na o ma ne bank wale no nti asam na ba no mu hwe no mu nka no mu twa so no mu jai teacher no no go hwe na yire ne mma na ye se na yire awu na wotwe kwa ya treba o mu jai teacher na mani ko fie na kwala no wanya de papa wie ma mi no nje mukura because de ni mguase aka ni fie obi a ni wa ba ma kwan se ne bank sa fie no mu kwa wale Mate mame, medase, mate nyame nhyira wo pa. Etie for ye afrefo ni besi ha. Sompa 106.5 FM Accra. Many elder e ba bewie. Nyame adom e benada de ye bebowura prison life ho. Inside and after prison. Na menena edi nkomo. E hu se afrefo no. Jerry, Mamimfa last one we Mamimfa no na mawie kura Mamimfa no hello. Hello. Onu abeko na mesano. Yes. Opening the inform one. Yo daddy. Masada. Nanka mawie kura mi hu na se Mamimfa he. Let's go. Me Eguano the studio na sa ebaso. Me akata me no kase. Me yete healing papo. If you was in love, then again I am a very, very disgraceful to Safi, SS, Skuzla, and Waho. Me say, you need up. If you also visit Puligrum, I am ya, I am grassy. Eti,
I will phone a features on Bana, yes, I know. Woman and competitor. Yeah. And this idea, and I'm a papa, I can or better say, a teacher when you are on pants, any from. If you see Sassam Korea, if you see a for this it, Emma, your person for book teacher. Only round on pants war. A teacher, a year represent Yabono. Oh, 80 way 34 can be. Tisubia can quote with Yamin chair on there. So you need a bayana, why you know. One, or see me fear, now one way, me da se pa da different poman so nyame hira opi Sompa 106.5 FM Accra, Sompa Rhapsody, Sompa in the morning on Sompa FM. Ene elder de na bra bomo adesua ne yafutu aba beboa yen. Me be man de na sem etwato ama yen na fe ya sorry so yakọ elder me sam wakọ ababiem de etwato kra ene dwumadie no so. Yeah. Elder say Mami bi ofre ye megidi se bebre nso atie wa omo twen so omo beji wo number omo a omo wom dada omo a omo pese omo jai omo ye ne suma se a obi anim omo ma omo nuanom omo kru omo ne yerenom eye bie ene ne nkomo na yedi ye about addiction ne wan kasa wa use wo life experience am ye say eni daso ho ade ba ko omo ni say mani bo so a bibie ni wo ho a kire say sabra no wakomuda etina chese ni daso ho ma obia wasem we twato a wode bema ansana mama wode telephone number na tudwa mama me da ase asem twato a meka no say one ade a eboa me edikan se me de me ho ema Kristo do ho ma Yesu Kristo me de me ho ma Yesu Kristo onam ho konkron tumi so the power of the Holy Ghost ayemi mu adwuma ayo mu adwuma enti se opese ujai drugs why you addicted for how many found age mfie dudu awaye odi aye fa homa Kristo na afenya adwene mu foforo ye okay na afenya gitumu se situation na me wo mu no enye ma me se me wo sa situation se wo gitumu sa erade bebo gitum se enye because enya de papa ema obi influence say we de onu wi enye bone no mo bia na daw enya de papa because say society no do na say na we de enya de bone onyankopon de papa ne bone na ato yenim nti enkochu si papa na enhwahwa no emfra no ntoma enka se eya de papa enkochu su bone ya na emfra no ntoma enka se eya de papa enye because ade no eko ni peduade na eye wo nti a wo di ne ma bi yi wo hwan se ye saa weed na eko ni pedua mu no cocaine no heroin no tramadol no red no ade na eye wo ni pedua mu nti a wo ka se eye o body no kra react in a bad way oni pedua no kra ma wo hu se no enkoyi emfa bribi nka wa brabo na emum eyi bribi efiri ho wa brabo wono wonfa bibi amrew eno anu wani tie na na ewo mu no ko within that short period no atenka na obenya feeling na obenya ninti no enya de papa ebe say wa brabo because we share even Yenfa streets any example Bora ghetto Bora street na hwe emrante ne mabawa wo ho fa nka obetumi aboa de onipadua aye adwuma aboa Ghana aye oman na okoto mu a on abrabo egu omu good ghetto ni street eya asefem enti se wutwa samfonyini no wani so a oya abrantia na ketesia imagine say wanyini akoduru samfi no na eye wo na wote hono ma omuduru ba bi kura gise wo sere na wadi obi anka wo be ye adwuma nya wo sika die enye sika de biasi wunya sika na drugs ne se meje oje ade free wo ho but won fa hwe mrew eye ni gie ketwa bi nti yemi ni sa fe ne wo remu a bomode so betwe wo ntem
say why you addicted in so said me kind me wani kum nipadua no yeah kum nipadua e ma atenka no kum nipadua no ma wo nipadua no enku atenka no ɛyɛ den deɛ nanso sɛ umie wani sɛ wobɛyɛ na wogye tumu a awurade obɛboa wo tɔfoma no wasɔre utofuma no wasɔre ɛda ma menka wo yɛ nhyira ma the body of Christ pa amen mama ɛnyɛ nipa nyinaa na kokoduru ekuta wo no benya saa kokoduru no na wonyame bɛhyira wo amen mama obɛtua wo soka amen ɔse wonyame ɔse me remfi wo papayɛ ɛne ne woyɛ ɛde ma asafo no deɛ woyɛ yi ɛyɛ nyame adwuma bebree because Yesu Kristo asɛmpa no dwumadie no the power of the cross no ɛyɛ transformation yɛhia evidence ɛbɛm yɛhunu sɛ gospel no tumi wom yɛhia evidence ɛnnɛ sɛ wohyɛ society a yɛwɔ mu yi adwene bi a nipa bi anya de afa Kristosom ho a yɛhia evidence ɛbɛm yɛhu sɛ there is power ɛwɔ cross nim enti sɛ wowɔ abrabɔ bi mu sei ne nnɛ Kristo adaworo ma wobɛfa no watimi aboa wo ama wabɛduru ha deɛ a ade ntina saa Kristo no menhyehyɛ no na wɔmmoa me ɛma me masturbation ne menyae ɛma me womanizing ne menyae ɛma alcoholism ne menyae ɛma drugs ne menyae ɛnyɛ mmerɛ but sɛ me se me fam me hu deɛ wɔbɛgye yɛn ɛdi mɛmo ato nwum wɔ ɛda me wɔ se ɔbɛgye wo ama wa ye ɔbɛgye wo ama wa die ono kwafo ama ne dosu na so ɔbɛgye wo anka me ya sɛ wo nwum no me oto na ma yi ono kwafo ama ne dosu na so ɔbɛgye wo afrini ne ɔbɛgye wo ama wa ye ɔbɛgye wo ama ne siye ono kwafo ama ne dosu na so ɔbɛgye wo afrini ono kwafo amane edosu nesobeju efrini Yehowa besho Yehowa besho adada Yehowa besho Yehowa Beshel Yehowa Beshel Adiximo Yehowa Beshel Abara Yehowa Beshel Yehowa Beshel Obaya Sodimo Yehowa Basha Yehowa Basha Erade bekasa wona wonim ye nyame se wasum na nyeshi na wonim ye nyame se waso na Jesus Christ
mama edrum maybe aso kanya me asem a Oh. na yes sorry tia but me beji Kristo di na me hu say sana anije bi wo Kristo mu wasiesie me wa ye me foforo me gidi say wa wutie me ebia ba bia maduru no me koduru ye no wo nuru ho nti say wo utumi esesa wadwena Ewurade obesiesie mesiesie wo ama me ho ama meju mako osu mesiesie wo ama me ho ama meju mako ebia na Ewurade de wakosie osiesie emrepem no beyi wapie anti se wo ma wo kwan a ebrepem no beyi wapie na ode wo aye nia esese ode wo ye When said that would to you media ba mitim say adoma chede we nyina enyom tuo nanka drugs bese no enka cocaine bese no ka weed obese no said that wo kan wo fa bibi free wo but on fa hwe ma enne sha adwuma nyame fa wo so ye wotema enka we nyina nka obese no because into the bia meka so omo ehu omo geto no ne ewu omumu no ye nimu anke nya wo mo nsai bibi wo mu omo gu geto omo street ne so no a wo na wa shi weed and na wa num cocaine eti society na to na twene no enka ye nimu de wo san nipa ne mu a enka oman no enka ye be pre ayi wo mu nyina abusa ye ho se ede ne ye be ye ede abo omo ye addicted a omo junkie boys ne junkie girls no omo ne nam ho no enka ye nim the other side of them aduma chedie bi ye wo mu a ye nim de enka ombetimi aya talent bi anya me de amo omo a enka ye nyanka se ye ma drugs nse wo mo sa ka ye ma cocaine nse wo mo ye ma weed nse no ya bre eti se kwa me hu no wabodam de wabodam de weed am na bodam de cocaine am na bodam no wonnim de nka obaya ma Ghana wonnim de nyame de adua ne mu obie ne ho wo ye nipa hunu we read Jeremiah chapter 1 verse 5 or say before you were formed in your mother's womb I knew you ansa na be moja to ada wo na ye mu no na menim wo eti na I have ordained you as a prophet. Nese me show se wo be ye bibi. Akwara no onam wo no wa na nyame anim wo mpaibom. Sunsum foforo bia be fa akwada no. Eti na omo nom se omo fra ne spirit. Edi enti na fra alcohol spirit. Edi enti na omo fra sa drugs ne spirit. Evi so omo nim se eye sunsum bitimi be fa wo. Eti gina mpaibom ne akom kire mu ma wo ba no. Gina mu ma no. Wo se Awurade se wa anyi me be ya. Menso men kama no ntum na wonyame bekasa onyame wo bekasa maye wonya bompa ye ni wi a wo next responsibility ni say kira kwada no odo obefia mempam no mema ne nye waniwu so wo ye wo ba e ma ne nye wo fere ye say ye wo ba e bi say yen no wo se bra ye ade boyefo no Christ e be wudi je ye nkwa when we were still yet sinners ne ya de boyefo nyame wo ye konkunu yenka bone ama ye ho aye tan e ye senka nyame to ye kyene ba nyame anto ye ankyene na bone ama ye ho aye tan e bi so nyame no twedi ampo no wo ye konkuru abofo o mu esom ne ye konkuru but nyame anto ye ankyere wo bra na bone ama ye ho aye fi nyame amfere e wo abofo anim so obeka se nkrofo ye mema to the extent say wo jai na himie ho ebefa nipa tebia to no ho so se de be ya ye nipa ye benya nkwa na ne monyam nyina wo ja to nyame amfere it is sometimes principalities and powers ne abofo ne they wonder now the nkrofo wo mo ye hwanfo who is man that you are mindful of him nipa ye den a wo wurade o gine ne ho sa na wo care sa eti ade ntina wato baby ato akene ade ntina wato kunu bi ato akene wo yiri bi ato akene if say why addicted to bibi masturbation drugs intia ye wo say and that's once hey bibi wo nipa ne mu memma bonsam mfa no gina mu ma wo ba no wo say Awurade sugu nyame so
bompaye wo wi a ye wo ye honhom mu de no no ye honam fam ne se manipa ne hu ne se ewo mu se why ye drugs de ewo mu se bab se de wo sitie no mepewo se de wo sitie no de mempe but wo a wo gina ho no me hu se bibi papa bi wo mu speak life over your child ka bibi papa bi ku ba no so ka nhira nsem bi gu no so wo nya se ya o she cocaine enya wo da weed enya wo da tramadol ne red enya wo da onyame benya wo ne gina mu fa wano kan nsem gu wo ba no so. There is power in words. To me, we no more semu. It may reinforce what she cocaine. I say free fiako. Now we pamo no. Until you say woman who sampa cocaine insane no. Weed insane no. Masturbation inside the baby. Was a memma masturbation. Memma drugs no. Memma ne nyawda. Na sa eye agine bia ba beto utrim say wasaya me mo hu say won say. Na wo gina mu won paibom na wo da oda di kira kwada no nyame hu odi mu a. One day said the elder te ha wo di adanse fa Yesu Kristo tumi mu no oba no so be di adanse say because that is the power of the cross. The power of the cross no a transformation. The approtete aseye ena nyame wo fa ena wo ye ne yi nipa bi eni ho a wasai wo nyame ani mu o nipa bi eni ho a wasai e wo nyame ani obi eni ho nyame beka se wei wasai ya se ye nipa no ena ye hwe nipa mre ye ne ato na twene yeni etu nipa twene nyame won to nipa bia entwene eti ye besre obabi wo saade bi mu a eni da so nsan eni da so wo Yesu Kristo mu the power of the cross asenua ne so no odi nkonim ema ye elda to san me asenua ne so na wotem ka se Mary Mukwa jeweju manu Tetelesta Mary Tetelesta Mary Tetelesta Mary Hallelujah Tetelesta Mary Mukwaje weju so abe wa mame all the boy ni oh my friend ya me chefa wa himani asenya ne so now tiem kase Mary Mokwa Yeweju Mano Tetelesta Mary Tetelesta Mary Tetelesta Mary Yes Mary Tetelesta Eda das mema wode wo number atudwa obi a wo mo opesi wo jai maami bi a wo tete ahoden wo hia free Kristo ho na wo gina mu ama ne ba no wo mpai bom ne odom se wo gina mu ma oba no wo mpai bom ne odom a I can guarantee you che ne beche batenka ho che ene beche batenka ho eti de wo hia free Kristo ho ya ahoden a wo de begina na won tete eni awrehuo bebre because awrehuo die ni su na solve problem bia ene kafa ko sugu nyame so ne ko di awrehuo no nyame anim wo kasa kire nkrofo bo nkrofo amane no en solve problem bia eda fa number de tuja na meni wi ama me pacho me number ne 0558 70 54 00 0558 70 54 00 yensan ko last one 0558 70 54 00 eda me da se bena da me hia na ya bo awura prison na
wo call ho no ye pese ye tie ase ye pa ye tete nsem bebre wo ho na waba be chichim because will be say seeing is believing it would wo be ka no eno ne atrede anase adansi a emude ye da was say some patterns afre ho obe kan say ye ni aso pa I am open. If I approach no na mi so. Nansu krobia ni agenti. Manyanja pa de bia o fio. Me menyi do mi pani fie so. Approach it na funu mi o. Nansu mi ti mi komi chibie. Mama beka obi my so. Hey hey Boame nane nyame boame meni wote bia wo menim wote bia wo mu na nka wo bebie wano akase magya wo soro hu me mobbo David ba hu me mobbo said the blind Bartimaeus ka no no a enka wotokro bia wo hyemu no nyame wo betie wate nipa nyina beto watwere nyame woto wotwere yenye yie efisa wo ye ne dia eti woni she kan awrade boame said the OJ kan awrade boame awrade hu me mobbo eh sampai bo we eh powerful se wakoto bia me mu waye mistakes bebre wafum bebre wa mismanage usika bebre na baka se awrade hu me mobbo na boame eh wo boafo nyame wo ye oboafo papa o me se maso ahwese wo ye nyame na say what can with Jeremiah chapter 33 verse 3 say call on me and I will answer you and I will tell you things you do not know. Na correct. Was this sufra me na meje wo so me ka won sama ehinta. Wo nya me pese wo kan sam wo ehinta bi kire wo. Na nka da wo besu afra na ka se me wurade me nyankopon. David ba hu me mobo a. E kanya me be hu mobo. David ba kai me. Sane wo kai Hannah no won so wo be kai wo. Sane wo kai Sarah no ko be kai wo. Baba Kaiwo David ba hu me mobo me mpa ba me de na mo anu no Lord have mercy on me Lord help me ebia hu sa me bo mpa ye awrade hu me mobo na boa me eno ana me de nam eti babia wo bia na ka wo besre awrade se awrade hu me mobo na boa me anko be boa wo se de elder kan ye no untimi fa wa ho de nye o enya ho nam ni moja ne ni di asie eti awrade hu me mobo na boa me. Oh, very powerful prayers. Awrade hu me mobo mesra hu me mobo na boa me mempese cocaine be say me mempese wi e be say me mempese tramadol be say me mempese red e be say me mempese masturbation be say me mempese nsanom be say me se me ni ani manyam bia na matese wo ye onyame ane apratete aseye no eno na wo faye ne yie eti awrade me nso hu me mobo ne bi se blind Bartimaeus hu ne mobo a me nso hu me mobo ne bi wate Mesi wo beti otokro bi a wo hyemu obi ampo nkai wo nyame be kai wo na wo beye wadom obesande wo help what the emwa be brew wo be hu ne nsa wo be hu na basa Sompa Rhapsody ene ye de ne da so na brewo sa ade bi a chekere wo ade bi a fa wo no mum ade bi a wa ya akoa amano no onyame tumi no ewo ho se beji wa firi mu Yesu Christo ne mandate na ye enum I say I came to preach the gospel to the poor womo sunsumu abrabo womo toba ha me dia sampane bre womo asampane se wonyankopon donipa odo wiase se ode ne doba ba akopem ayai se obi obeji ne din wanyira na obenya dankwa sa gospel na ekurokura dia beduru heyo eno na aso elder mu eno na wunu aba Akosua Aboagye aso me mu asempano a I say I came to heal the brokenhearted dia na kuma ebubuo nse me by say me be hye na kuma ama no ye nipa bebre disappointed nipa bebre de yansa wo fam onyame boa ye I say I came to deliver the oppressed sunsum bia di wo so abrabofin bia di wo so Yesu tumi ne honkonkru tumi ne betimi agye wo I say to set the captive free to bring liberty to the oppressed
and to bring sight to the blind. Deɛ n'ani afira mebie n'ani. Obi wa sunsuma brabo no, you are in darkness. Na nka wobɛma Yesu Kristo. Onyame baba akopɛ, the only begotten Son of God. Onyame obeye nipa confuse atheists, any agnostics for no, any relativism for no, any pluralism for no, any postmodern culture for no, and ka be swafre no, and ka the real power no be experience wo baby awobia. E many baby another wo. The gospel of our Lord and Savior Jesus Christ is powerful. Ejina ho pintin. Onipa hunya mentama wonya hoto. Me hu Yesu ntama nkama mre. Mo hu Yesu ntama wo mre. Eti na ye de brew. Elder de brew. Akosua Aboagye me de brew. Sompa Rhapsody de brew. Sompa Akra ye de brew. Yes, sorry so near the second service you me de na to so. Ya frame me de nyame hira na Akosua Aboagye. Wo betimi ya frame Akosua hira. Me producer any Jeremiah Simpson. Me da Elder Dixon ase. And a social media no so jail Forson afia wo share chire de ma me. Patrick nso ebebo me chido. Anopa tim ni nyina me da mu nyina ase. Adwoa asare. Odoma nkoma chia me apam dado no apam dada no a. Dada no a. And a safo kantanka bema de tip of sports no ebaye. And a wuni Akosua Aboagye nso ebetena se ayeto so a me ne elder ye wie. Yes, sorry so the second service. Doctor would draw messages a would draw ye de bro na bedwafo begimuni abompaye. Ye wie ya ne de premto breakers ye bono bro e news at 12. Ye de premto breakers ye bono ba ye wie ya pe na ye de the best social entertainment show no a ye fene Sompa Delight with Abna Ruthie no aba betena so 1 p.m. to 3 p.m. Wo wie ya na Kobla Abochi aka Prof na ono so e de for Golden Country dwumade no e ye social political show no de aba. Wo wie ya ne de kasebo emu oham no a ye fene hot bite kasebo no so ne de aba. Wo wie ya na Prophet Mango Day at the third service no aba. We third service no ape na sida a na no so to so no nkoro pepepe. Ebodu ba ko ekosi donko 11 p.m. to 1 e yem pa bodwumade e be frefi so mpata chiman na ye ginemu ne ya bompaye de ama ye shepherd. It is the elder kind the bompaye woni mu mpa ba wo de fo fidie ne to so mpa 11 p.m. to 1 a.m. na eni wo